Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngingwakandlozi ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele kulelo hlelo. Wembukeli i-Argentina ingompetha be-FIFA World Cup emva kokunqoba iFrance ngo-4-2 kuma penalties. Wembukeli lo mdlalo we-Argentina neFrance uqala ngegi eliphezulu kuthe ngesibombo sokuqala ngomzuzu ka-23 i-Argentina bese ithola ipenalty walivalela enethini uLionel Messi. Kuthe ngomzuzu ka-34 Di Maria walivalela enethini i-Argentina ikora igoli layo lesibili. Kanti wembukeli kuthe ngomzuzu ka-8 iFrance ithola ipenalty uKylian Mbappe walivalela enethini ekore lokubika. Kuthe ngomzuzu ka-82 bese liphinda uMbappe lifaka phakathi ekora igoli lokulinganisa. I-Argentina ibuye ngamandla ngomzuzu ka-109 uMessi wakora intuthu yegoli kwaba u-3-2. iFrance ithe ngeke sivume ukudlula nje kuthe ngomzuzu ka-117 uMbappe ubuyile futhi wakora igoli lokulinganisa kwaba u-3 ngapha 3 ngale elapho kudlulele khona kuma penalties. Kuthe sebefika emapenalthini i-Argentina yanqoba iFrance ngo-4-2. Kanti-ke wembukeli bekumdlalo omuhle kakhulu lo. Siyibongele i-Argentina ngokubompetha be-FIFA World Cup 2022. Bekuyilezo-ke mbukeli bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi sale kahle.